Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî hoş ku birayên bi hurmet mêvanên qedir bilin. Kesî ku vê kaseta me gudarî dike selav û rêz û hurmet ji bo we. Em îro ji were behsa şirkê bikin. Şirk anjî em bê şirka ji Xwedê re çê dike. Heval û hevgirî ku miroj Xwedê re çê dike. Heval û hevparê miroj Xwedê Teala re çê dike. Divê her tiştî em bizanibe şirk ne tenê mesela manayı putperestiye. Yani em tenê mesela şirkê em leser mesela şekl û şemalê putperestî put û senema mêzeke em bi wî şeklê em şirkê tarîf bike, şirkê zerar bike, şirkê fehm bike. Eva tişteke gelekî seqet û xelet û em bê ne temamen. Divê em şirkê ji mentalîta wî de ji zihniyeta wî de bizanibin. Sedemê şirkê çin çima mirov şirkê ji Xwedê re çê dike. O eştara bêjin mirov bi çend awa şirk ji Xwedê re çê dike. Ji ber wê şirk divê em ya bizanibe ku menfiat yani em bê mesela şirkê mesela menfiatê ye. Kesê ku şirka ji Xwedê re çê dike em bê li benda menfiatekî li benda em bê alîkarîkî li benda tiştekî ku hin kesa dike hevalê Xwedê Teala an jî em bê hin sifetê Xwedê Teala bi insana bi mexluqa re an jî bi put û senama re çê dikin. Ji ber wê şirk divê em bibêjin li benda menfiatê ye. Mesela gava putperestê Mekê gava şirk ji Xwedê re çê dikirin wana dizanî bû van putê hanêna tu Xwedê ninin. Dizanî bû van putê hanêna em bibêjin te bi serê xwe tenê nikare tiştekî bike. Wana digo van putê ku ana em ji wan re em jê daxwaz dikin, dua dikin, em jê re qurban û boraqê şercê dikin, em jê dixwazin têkî orta xwe Xwedê Teala wan digo evana bi alîkariya Xwedê bi îzn û quvveta Xwedê ew jî dikarin zirarê an jî karê bidime. Ji ber wê wana wan însanana ji müşrikê Mekê ji put û senema re îbadet dikirin. Bara xwe bidê yek şirk ew ku mirov sifetê Xwedê Teala bi hin mexluqa re pavre dikin. Mirov divê falan kes weliyê Xwedê, falan kes şehîdê Xwedê, falan kes alim e ew jî dikare bi îzn û quvveta Xwedê Teala em bê alîkariya me re bike. An jî zirara me re bide, zerrê bide me re, xênimê me re bibe, bela musibeta ser me re de bînîwere. An jî ji bo xatirî ku me re ji wan re em bivên rêz negirtî, hurmet negirtî, me re gotina wan negirtî, Xwedê Teala seva xatirê wan bela musibet ser me re daniyatî. Eva jî yek ji enwa'ê şirkî ku mirov sifetê Xwedê Teala bi hin mexluqa re pavre dikin. Yek vayayê mesela müşrikê Mekê digotin çi? Ji ber ku müşrikê Mekê digot menfiata me de Lat û Uzza û Menna de heye. Digot ewana alîkariya me dikin. Loma em ji wan re em bibêjin alîkariyê ji wan dixwazî wan dikin nabera xwe Xwedê Teala. Wasita di nabera însan û Xwedê de ji bo ku di warê manewî û em bivê warê maddî de alîkariya me re bike bi îzna Xwedê eva divê şirkeka mezin şirk û em bivê Xwedê Teala gelek ayetê Qur'anê behsa vê şirkê dike. Mesela müşrikê Mekê Xwedê Teala di sûrê ew de di sûrê kişan sûrê wana nayê bîra min sûrê bîra min şûm lê ayet e dizanim وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ ew kesê ku ji bilê Xwedê di bin Xwedê re ji xwe re dost digirtin. Ew kesê ku di bin Xwedê re ji xwe re dost digirtin, alîkar digirtin wiha digotin ma ne'buduhum em ji wan re îbadet nakin, ji van lat û put û senema re em îbadet nakin digo. İlla lê liyuqarribûne ilallâhi zulfa ji bo ku van putana, van senemana me nêzîkî Xwedê bike em jê re îbadet dikin. Bala xwe bidê yani di mesela putperestiyê de menfiat heye, alîkarî heye, fayde heye. Ev kesê ku îro di nav musulmana da jî em bivê ev karê wa heye. Mesela divê va weliyê Xwedê bi îzna Xwedê em bivê kar û zerarê didime. An jî ev weliyê Xwedê bi îzna Xwedê dikare em bivê cem Xwedê şefata be bike. Ev kesê hanêna em bivê weliyê Xwedê dostê Xwedê Tealayê
گوتون و قصدان ملبا خود معقولن هم عبد گنکاره و ولی خود وار جاد که خود سایوان میج خلاص که اوا به اصلی خود اسلام دا تشکی ورتونه اوا شرک مرو ذات و صفت مرو صفت خود تعالی ذات خود تعالی نه صفت خود تعالی بهن مخلوق را پاورد که اوا مراد و شرکی شرک دکفر داننه مروی مسلمان دکار شرکی چیه بکه حتی حدیث که پیغمبر علیه السلام هی دوی از ناویجم هون دکوین شرکی از ناویجم هون شرکا چیه که دوی از ترسم هون د شرکی ده تکه مسابقه تکه یارشمی تکه همبریه تکه بدن بر هفدو هم کیش پر شرکش خودرا چیه دکه مخابن ایرو گلک انسان شریش خودرا چیه دکه مشرک لنزن مشرک سبب چونکه جی نوارو که قرآن دورم بجا یک او مرو صفت خود تعالی به مخلوق خود را پاوره که او کسی که مرو دعا جی انسان قنج دکه جی انسان صالح دکه مرو دو یار فلان کس تو خود دعا بکه بر او آلیکاریا بکه کسی مری کسی شهید بمره به ولی بمره به کسی صالح بمره به مرو جوان دعا بکه به اوجش خود دکه او کسی شرکه اما یک لبا مرا ساق به مسلمانه که عالمه که به سیدا حجی آبی فلان کس دکارش مرا دعا بکه اما تشتکا مشروعه تشتکا نورماله موتر دکتر آلیکاریا مراد که موتر یک آلیکاریا مرا پراد که آبوری که آلیکاریا مرا مادی که اوانا کسی زندی و به معامله انسانی تشتکا تدا او تنه تشتکا غلطی و شاشی تدا تنه دوید چرچوا مشروع دابه لی کسی که نلور به 100 kilometre, 20 kilometre, 5 kilometre işte dur be deste hacılar rakı ya falan seyda tuş khode dua beke her veki seyda de bihiz anji kesim bir gora da şehid u veli tujwan alikari bu khaz dua jwan bu khaz ava şirke nay kabul kırın yek adu da şirka duda em bevejin şirka em beveg merun nefsa hoşfarat ki şirk merun nefsa hoş khoderat ki şirk lavra insan de Gava Müslüman be tamam havlu ef'ale mera tamam gotunu tevgeri mera tamam embevi jiyana mera dvel gora rebaz ki kanun ki nizam ki vara tenzim tukuz kırın ve mru goravi gave khabavi goravi tevger goravi hayata kha tenzim bikil goravi qsadan khabavi ko ev jarate gotini kanun ilahi kesi lugora قانون ایله یعنی الگورا قرآن تک پروژه تک پروگرام حیات خو او کسا تمام لوی خو تفکر خو حال خو حرکت خو گوتن خو گالگال خو زار گوتن خو کلمه خو جروکی خو کلام خو شعر خو هلبس خو د چرچبه پرنسیب قرآن دویجه قرآن دوی الهی قرآن دوی ربازوی خو دوی الهی لی او کسی کو بویجه هر الگورا حواسه نفس خو دجیم الگورا کیف و کرم خواهد داشتیم از جارک تیم دنیای ما از گره حیات خود درباز نکم یعنی گره حیات خواهش نجیم گره حیات خواهش درباز نکم اگر تم فقیر و بلنگاز بم و انجا را ببیم یعنی سینوره که جی حیات خواه را نیله نفسا وی چه خواست بکه او کسا نفسا خواه تکه الهی خواه هر چقا او بی مسلمانم جی او کسا او الهی که خواده بعضی که نو الهه اوی نفس و شیطان خواه شوارا کری ایله لورا ایر چرچوا حیات تا قرآن کلام خود تعالی گوتنا خود تعالی کفش نکه نفس تا کفش بکه نفس تا دل و عبدال شیطان او شیطان به هفر لسر نفس تا لسر وجود تا عزای تا معظمه حیات تا او بریار داده او کسا شریکش خود را شد که نفس خواه تک شریک خود تعالی هر وسا اف کسی کو دوی قانون نظام خود تعالی آنها درباس نوه اف کسی کو دوی رباز الهی آنها درباز نوه قانون 1400 سال عول درکت ایرو درباز نوه ام ددمه کی مدرن داید وقتی کی نوجن دای فکری می افکاری می نفس مشب خوازم شخار وی قانون دردخه او جی نفس خود کچه تک شریکی خود تعالی دو سوره فرقان دا وها بعض که ارئیت من اتخذ إلهه هواه وأفأنت تكون عليه وكيلا بله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أريد نافن يا محمد أو كسيكو هوا خوا تك هوا خوا تك إله خوا
لگورا هوا خود تف دگره لگورا حواسه دلی خود تف دگره مادی تو نابینه او کسی کو لگورا نفس خو بوی چه وی بخوازه وی شغی او کساجی نفس خو دکه چه دکه ام بوی دکه الهی خو هر وسا ام بوی تشتکا دلینا جی هیه انسان زمانه دکه شریک خود تعالی زمان به عربی جرا دی گوتنی دهریون yani zaman mesela kurmancı devi çe mesela kurmancı devi feleke telme çıkı temala me xarab kır urtucağı me ne urtara kır te ağır bada kone me ne zanım çe tesare me kuşup be me blank la ardi xas abi gotini ve dame kurda da heye yani ev gotana hani gotana ka şirke müşrik şirki şeyde ve gotana ka şirki düş kişi alida ne zevi gotini be feleke telme çıkı temala me xarab kır te ağır bada kone me dili dosta be me xemgin kır dili düşme me şakir nizam çe ev gotini hani gotine ke ne ilahiye ne İslamiye o gotine ka embete şirkê sebep tuşkişin alida ne zevi gotina be ev gotina hani gotine ka muteber nene lugora İslamine muteber jiber ku eğer maksad ey feleke telme çıkır maksad feleke xweda be ev kesi gud ey feleke telme çıkır de mala me xara ku te kone me nav kortan kona rakır te dili dünü dosta şkan dili düşmana şakir maksad feleke xwede be sümme haşa اول نسبت ظلمه ده خدا تعالی جم خدا تعالی ثم حاشا خدا تعالی دجمنی تو عبد کی خواننه تو قوله کی خواننه تو کله تو ام به مخلوقه کی خواننه و خدا مالا مرا خرابناک اگر برنات کنه مرا خدا تعالی تو شکری هم ریا راز نشان دای و هم ریا خراب نشان دای تو کشان ره تو هل بجیر ریا راج تو هل بجیر تو مکافات ودگره ریا خراب تو هل بجیر تو مکافات ودگره خدا تعالی به تفاسیر به قطاقتی پر به زلالی بس هر دو ریاجی کری تو کیجان ره هل بجیر تو ره هل بجیر و مکافات ویجب تو دگره خلات ویجب تو دگره لرا تو تورده پیشه تو حسابی ری خدا ری دادم اول یک ادو دا اگر ام به مقصد فلکی نخواد به خدای بلا سر ام فلک بلا سر مناتینه ام به فلک مالا مشوتینه فلک کنه مینا کنه راد که فلک باز پر باز که خسته ما ناحجینه ام به سعود ما تونه ام به اغرا ما شغل فلک دوردا بریار داده و شغی مرو فلک که حواله خدای تعالی که شریک خدای تعالی دکی شریک خدای تعالی و شغی دیسا چوا دو دیسا مرو شریش خدا را چه دکه لورا ایکو مراد کجی خدا تعالی ایکو بلا مصیبتینی خدا تعالی ایکو مثلا لگورا فعل و عملیته تو چه بکه خدا ویتین پیشاته ای تو خرابی بکه خدا خرابیتین پیشاته ای تو چه بکه خدا چه پیشاته لورا تو مخلوق مختاره و خدا تعالی اف جزء اختیاری دایته که خدا جزء اختیاری دابته تو بر پرسی کاری خود نه فلک و نجی خدا تعالی ویشاقی تو بی فلکی تلمه واکر تمالا مخراب کر تو فلکش خودی بقتینه ویشاقی فلک بسری خدا کی سمحشه اولش کفر که مزن شرکه نه ایران بیویجه تو مقصدت تش فلکی خودی به تو دبی یعنی دم سوجو خطای متون خدا تعالی ام گیش ام پریشان کرنه ام رزیل کرنه ام رسوا کرنه تو وردا تو ام بی باندوره کی me تاثیر کی me چه نبیته دا اف تشتكى غلط يجي فعل شيطانيه سبب لورا قوا شيطان آدم عليه السلام وهوا دخابين بيج درجه نتي بخو باش الشيطان خدر دويش غلط دويش شيطان کو فبما اغويتني سرتشتكو تاجري در خستنا خدر دويش لاقعدن لهم ازل سر جوار رونيم على لاقعدن لهم صراطك المستقيم ازل سر ريا تار راست رونيم ونهرم او بري وانشترا ام به شکر بک پری وانشترا اشترا سجده به و پری وانشترا حمد و ثنا بک بالا خو بده شیطان ناو ما ابره هل بجارتی دوی تاجری در خستم او کسی دوی فلک تلمه واقت مالا ما خراب کر ما بس ای خواده به تو سوجی خطای خود نابینه تو کاری کی تونه دوی خطای تونه سوجی تونه یعنی خطای قبول نک هر چیزی وقت کسی خدا تعالی اف یک اخلاق شیطان یک اخلاق شیطانی آدم جیش خدا را یا لهمبر خدا عصیان کرد و شیطان جا عصیان کرد شیطان دوی تاجری در خستم
sebep ku tecrübe derxistim ez seriyete rast runim. Febima eğveyteni ser bu tişta ku tecrübe derxistim. Le'aq'uden lehum siratekel mustakim ez seriyete rast u dürüst runim. Bak şeytan bana xabidi. Şeytan naver riya xwadi xloxariye. Ev milleti ku ana diver riya xwadi taala kanuni xwadi taala ne kanuni insani ne kanuni mirovi teda hak u adalet tüneyi 1400 سال اول درباز بی قانون نراس دبیجه اvan insani evan layık o seküler ana vadı şeytan daha xaraptır daha be merhamettir şeytan devi el seriyete ras rudinim şeytan zanır ya xoda rastı le şeytan je enaniyet xwa je embe ezatiye xwa je egoizm xwa nehat xwari got tecre der xistma li Adem aleyhisselam goşu Adem aleyhisselam havay goşu qala Suriye Arap ayette bir suya kala gotun Rabbena go Rabbime zalemna enfusena go mel nefsa zulüm kiri ve in lem tagfir lana ve terhamna etum gunime neveşire ve in lem tagfir lana tugunime ve neşire ve terhamna tu rahma khalma neke lenekunenne minel khasirin em bevin juwan kesi zarar ker bala xabede şeytan ey xwadike suci ey xwadike suci xwade taala em kare xwadike suci xwadike suci xwade de tecrid derxistim li Adem ayde beje Adem aleyhisselam dedi mezulum nefsa wakir yani xwade Adem'a gut cennete te havayı dukhuluqim du cennete ve bicidikim tamam cennete jwara serbest bixo ve xo kevu kerem xwe lenizki ve daraneve şeytan jwara go ejwara nasihat dekim son xar go eyhun ve dara bixun hun jve dara bixu huni be padişah huni nemr hatta sağ dünya bimine pişti go Adem xar ve havay Xwedê Teala go ne jwara gotu bu jve darê nexwe Adem aleyhisselam ne go şeytan ejrê derxistime ne go te ez xapandime go inna zalemna enfusena go mel nefsa xwe zulm kirî go mel nefsa xwe zulm kirî fe in lem teğfir lena go etume neğfirine ve in lem teğfir lena etume neğfirine ve terhamna tu rahmel neke lenekunenne minel khasirin emi beveci kesi wan kesi zarar ker veja ev kesi ku dibêje Felekê telme wakir temala me xerab kir û tucaxe me ne urtara kir mabez Xwedê Teala be wê şexê ew jî eyn wek muamele şeytan fialê şeytan divê Xwedê Teala mirê derxistin Xwedê Teala perîşan kirin na mesela ne ew be mesela felek em bê serê xwe karekî bike wê şexê şewa dibe wê şexê mirov felekê dike şirkê Xwedê Teala û em bibêjin ji xêrê Xwedê îlahekî din peyda dike divê ew belav musibete sermeda tînin ez bawer kim şirk mudka pir dirêj bike lê heta vira bes heta vê dere em carekî dinê dikarin wextekî din bi şeklê gidin li şirkê mêze bikin eğer hûn van videoya me pavre bikin godarî bikin an jî pêşniyar û rexinê xwe ji me re bibêjin em ê gelek memnûn bibin